ngelinye ilanga kwenzeka isimangaliso khona khona bazalwane haleluya lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uJesu ufika uthola oSimon Petro ubathola abaphumile olwandle ubathola abahlanza amanethe okusho ukuthi ba give upile isikhathi sokubamba inhlanzi sindlulile kodwa umefika uJesu uthi ePetro Qhubekela phambili Qhubekela kujuleni esamanethe bambe Qhubekela phambili Jesus Lord ngolwazi hallelujah lwababamba amafish nge-experience yabo bebazi ukuthi ngaleso sikhathi ayikho ifish bongayibamba ngoba ifish besezwabona amanethi but kwakhuluma umdala wezinsuku kwakhuluma ongaphezulu kwezinto zonke wathi Qhubekela ekujuleni wehlise ubambe siyaphambili